We're just getting a line here from Reka dusinzagire umwotso ku kinyamakuru cy'abanya-Iran cyitwa Fars. Ibiro ntaramakuru by'abanya-Iran, Fars News Agency. Kiri kuvuga ko hari misile ebyiri bitekerezwa ko ari z'abanya-Iran, ni misile ebyiri zarashe amato abiri y'abanyamerika hafi n'ikirwa cya Jask. Ni ikirwa n'ubundi cyegeranye n'umuhora wa Hormuz. Iran iravuga ko yarashe ayo mato kubera ko yaburiye abayatwaye ntibumva. Iyi nkuru turaza kuyumva neza. Ariko reka tubanze twumve iby'ibi biro ntaramakuru by'abanya-Iran Fars. Nkuko mbivuze bari kuvuga ko barashe amato abiri yarari hafi n'ikirwa cya Jask. Ariko ibyo bikaba byabaye nyuma yuko bari baburiye abayatwaye ntibumva. Rasura, ndagushimiye cyane uburyo uri gukurikira iyi situation. Ese hari ikintu waba wumvise kuko turi kubona bishobora kuvamo itutumba ry'intambara ikomeye, kandi bibaye nyuma yuko bari kuvuga ko agahenge kagomba kubahirizwa, kandi ibi bibaye nyuma yuko harisizwe agahenge impande zombi zemeranije kandi kagomba kubahirizwa. Niki bari kuvuga? Rasura, ikigaragara nuko uyu munsi ibiro bishinzwe guhuza aya makuru ndetse ari nabyo bishinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare byose Qatam Al-Nibia Center, umukomanda wabo Ali Abdullahi niwe umaze gusohora itangazo rivuga ko ubwato bw'aribwo bwose bwa Amerika buzakora ikosa ryo kwinjira mu muhora wa Hormuz buzagabwaho igitero. Ariko urumva we yavuze nk'umusirikare, ntiyitaye kuri diplomasi, ntiyitaye ku koroshya ururimi, ntiyitaye kuki, nta nubwo bavuze ngo tugiye kugaba igitero, ahubwo yavuze ko ibi ari ibiri kuba. Ariko umuvugizi w'igisirikare we yari amaze kuvuga ngo ubwato bwa gisirikare bwa Repubulika ya Kisilamu ya Iran bwakumiriye ibyato by'abanyamerika bya gisirikare ibyitwa destroyers byagerageje kwinjira mu muhora wa Hormuz. Ibiro ntaramakuru rero ibyo bya Fars wowe uri kuvuga byaje byavuga nyuma ko koko ari misile ebyiri zakoreshejwe mu kurasa ubwo bwato. Ariko ibyo bikaba nyuma yuko abashinzwe kuburira amato bababwiye ngo be kuhasatira barabyanga. Rero koko nk'uko bivuga iri ni itutumba ry'intambara, kandi koko aka gahenge urabizi n'inzego za gisirikare zari zemeye ko zizakubahiriza. Yego ibi ntabwo bivuze ko agahenge gapfuye, ariko nanone ntabwo twahisha kuvuga ko agahenge kazambagatanye. Wenda turaza kubona uburyo leta zunze z'abanyamerika iza gusubiza, ariko ahangaho urabona ko ibintu biri kurushaho kuba bibi, kuko n'abanya-Iran ubwabo bari kuvuga ko hari ibyo bohereje kuri leta zunze z'abanyamerika bigomba kuganirwaho, kandi ibyo nabyo abanya-Iran bakavuga ngo twabibohereje ari bo babidusabye. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ismail Bakheri uwe yarari kuvuga ngo leta zunze ubumwe z'abanyamerika ikomeje kuguma ku kazo, nibo badusabye urutonde rw'ibyo tugomba kuganiraho, ariko natwe byatuyobeye noneho ubu ngubu ntabwo tuzi ngo Amerika ibyiri gusaba ni ibiki. None se ko bari kudusaba urutonde rw'ibyo tugomba kuganiraho mu mishyikirano twabibaha n'ubundi bakohereza ubwato bwabo buje kunyura mu muhora wa Hormuz mu buryo bunyuranije n'amategeko? Birasa naho leta zunze ubumwe z'abanyamerika idashaka imiganiro, ahubwo bo bari kugerageza gushaka urundi rwitwazo rw'indi ntambara. Kandi Iran yavuze ko wenda ubu ngubu igifite icyo cyizere cyo kuvuga ngo reka dukomeze duha amahirwe kuba twasubira ku meza y'ibiganiro, ariko turabona abanyamerika bityo bari gushaka nuko twongera gutana mu mitwe. Ariko niba ari byo bashaka ingabo za Iran turabyiteguye. Ibi biro rero by'abanya-Iran Fars News Agency ni biro ntaramakuru bishamikiye ku ngabo zishinzwe kurwanira impinduramatwara za Kisilamu IRGC bavuze ko izo misile ebyiri zarashe ubwato bw'abanyamerika hafi na kiriya kirwa nyuma yuko Iran yari baburiye ngo be gukomeza kubegera banga kubyumva. Rero wenda mu buryo bwemewe reka twe kuvuga ngo agahenge karapfuye, ariko nanone reka tugende nibura tubwiye abantu ngo agahenge karazambagatamye. Ndumva ibyo ari byo nakubwira kugira ngo nkubwire ko icyitwa agahenge ubu ngubu cyo cyamaze kujagarazwa mu buryo bworoshye cyane kuba bwavamwe intambara Sami. Ati Rasura, urakoze cyane, reka tugushimire, wenda nihaza kugira andi makuru yandi tubona tugukeneyeho turaguhamagara. Rasura Sardar, urakoze cyane ku mwanya uduhaye, tuguhamagaye uri mu murwa mukuru wa Iran. Get more updates on that. That's Rasul Sardar from the Iranian capital in Tehran.
Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare cyifashishije ubuvuzi bw'imiti ikomoka ku bimera iva mu bihugu bya Aziya nko mu Bushinwa n'ahandi. Ubu cyiteguye kuguha ubufasha ku ndwara zitandukanye zirimo indwara z'umutima, diabete, impyiko, igifu, umwijima, umugongo, umutwe udakira, indwara z'uruhu, ubugumba, prostate, guhangana n'ingaruka zo kwikinisha, ama-infection ku bagore n'abakobwa, ndetse no kunanirwa kunoza amabanga y'abashakanye. Turagufasha kandi gutandukana burundu n'indwara zirimo imitsi na rubagimpande n'izindi indwara zose zigenanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Menya neza kwita ku buzima bwawe, ugana ikigo Kunda Ubuzima Healthcare. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima mu nyubako yegeranye na Hotel Okapi ikoreramo Genesis TV muri etaje ibanza hasi ground floor. Wanatwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara kuri 07 45 68 66 42. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo #kundubuzima.rwa. Mu kigo Kunda Ubuzima Healthcare, kwita ku buzima bwawe ni inshingano zacu. Uyu munsi 97% by'abaguzi bamenyera kuri internet amakuru y'aho bagura ibicuruzwa byose bagura. Abandi 3% nabo amakuru bayahabwa n'abayakuye kuri internet. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba uyu munsi udakorana na Afrinovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Afrinovators uyu munsi ifite promotion yitwa Total Digital Promo. Tukubakira website nziza kandi igezweho, yaba ya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugufungurira page ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram n'izindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, kandi tukaguha domain name nka .w, .com cyangwa se .org. Tukwinjiza kandi muri servicefinder.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka no kumenyekana kurushaho kuri internet. Aha ni abakiriya bashya bakubona. Niba ibi byose tuvuze ubifite, kuri iyi servicefinder.rw tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi, gushyiraho business yawe ku buntu. Nkaho ibyo bitari bihagije, muri Total Digital Promo tugufasha muri smart operations, tuguha ERP. Iyi ni software igufasha gucungira business yawe ahantu hamwe. Ifitemo module nka CRM, inventory management, accounting, HR n'izindi. Ibi bikurinda gukorera mu kajagari, ahubwo ugakora business yawe kinyamwuga. Total Digital Pro iraboneka mu byiciro bitatu, ari byo Silver, Gold na Diamond. Uhitamo ijyanye n'urwego business yawe iriho n'icyo ukeneye. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandike kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa usura urubuga rwa internet @servicefinder.rw. Wanadusuraho dukorera i Nyarugenge mu nyubako ya TCB, umuryango F1B, ni inyuma ya Centenary House hafi ya Simba. Banyamagaraje bakanishi namwe banyarwanda mufite imodoka zitamenyerewe ku isoko ryo mu Rwanda zigakunda kubura amapiyese yo gusimbura yangiritse, mujya mwumva bavuga ko imodoka iyi itabonerwa piyese zisimbura izishaje cyangwa se zangiritse mu gihe mwagize ibyago byo gukora impanuka. Nibyo koko ku isoko ryo mu Rwanda izo piyese nizikunze kuhaboneka, niyo zibonetse uzumva bakubwira ngo izakugeraho mu minsi 30. Nyamara inkuru nziza ni uko ubu bitakiri ngombwa gutegereza iyo minsi yose. Oya, Swatase niyo gisubizo kuri iki kibazo. Swatase igutumiriza kandi kanakuzanira spare parts za original wari waraburiye ku isoko ryo mu Rwanda mu gihe kiri hagati y'iminsi 2 n'icumi gusa. Bifata gusa iminota itarenga 5 kugira ngo umenye igihe PS wari warabuze ibonekera n'iminsi bizafata kugira ngo ibikugezeho kandi ku giciro gito cyane. Mu byo Swatase kuzanira harimo amatara y'imbere n'ay'inyuma, pare-choque, retroviseur, inzugi n'ibindi bikoresho bikunda kwangirika nka systeme ya ABS, batterie za systeme ya hybride, injecteur n'ibindi bikoresho tutarondoye. Izi PS zitumizwa mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya, i Dubai, Korea, mu Buyapani, muri Taiwan no mu Bushinwa. Tugana aho dukorera Igikondo inyuma ya Nayebu, duhamagare cyangwa utwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp 0788 67 85 cyangwa kuri 0787 02 45 Wadusura kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Instagram, YouTube, Facebook n'izindi mbuga twitwa Swatase. The question is, do you feel... Ariko ikibazo ni
ese nawe uriyumvamo ko ubwoba bw'uko ibi bintu bishobora guhagurukiramo indi ntambara ikomeye nyuma y'uko abanyayirani ubwabo bavuze ko barashe amato y'abanyayirani mu gihe Amerika itatinye no kuvuga ko igiye kohereza n'indege? Ntabwo ibi bintu biteye ubwoba. Ikindi nuko twabonye kandi Benjamin Netanyahu nawe amaze kuvuga ko uburyo bwo kohereza ingabo ku butaka bushobora guhita bitangira. Ibi mbivuze kubera ko mbonye byavuzwe mu itangazamakuru ryabo. Ese uratekereza koko mukuri mu bwonko bwa Trump ubu harimo iki? David Payne waza ari umujyanama mu kigo cya Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika gishinzwe gukurikirana ibya misile icyitwa US Missile Defense Agency, ati ndatekereza ariko biri bugende, kuko uko ntekereza Perezida Donald Trump atewe ubwoba cyane no kuba ingabo za Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ibihumbi cyangwa se amagana y'abasirikare ba Amerika bagendaga ari bazima bakagaruka bahambiriye mu mifuka. Ndatekereza ko ibyo Trump ubwabyo byamuteye ubwoba bukomeye. N'uyu munsi rero akaba afite ubwoba kubera ko yego kohereza ingabo ku butaka ibyo byo bishobora kutagera ku ntego zabyo, ariko wenda reka tuvuge ngo birashoboka ko dushobora gufata ibirwa bya Irani, dushobora gufata ikigobe, ariko ingabo izo arizo zose zibwoherezwe hariya zishobora kwisanga zabaye imbohe z'abanyayirani, kuko abanyayirani urabona ziriya misile zabo, drone zabo, amato yabo, biriya rwose dushobora kwisanga ariya mato yabo ari kunyanyagira mu kigobe nk'uko babivuze. Aya mato muri kubona abanyayirani bari kuroha kubera misile zabo, bakoresheje misile zabo za cruise. Aya mato muri kubona ari kurohwa na misile balistike, ayo muri kubona ari kurohwa na misile personique z'abanyayirani. Ibyo umaze kubibona gutyo, nta niyo mpamvu ngewe ndi gutekereza ko kuba Amerika yavuga ko igiye kohereza buriya bwato bwabo bwa USS Abraham Lincoln, ubwato n'ubundi tuzi ko n'ubu babuhungishije mu birometero amagana uvuye ku banyayirani. Ibyo nabyo birashoboka cyane, ibyo byose bashobora kubikora. Ariko ngewe ndatekereza ko amahirwe Perezida Trump yo kuba yatsinda intambara yo ku butaka atsinzemo abanyayirani, ibyo ngibyo ashobora kubitekereza akanabikora rwose vuba, ariko ni ingingo ntekereza ko itamuhira. Naho gusubukura intambara byo ngewe ntekereza ko Trump nabyo yabikora, kubera ko ni Trump utarigeze ubona amahirwe y'uburyo yasohoka muri iyi ntambara. Ashobora gutegura n'ubundi buryo bwo kugira ngo asohoke muri iyi ntambara, ariko bishingiye ku kuba adashaka nanone kuba yaganira kuri ziriya ngingo abanyayirani bamuhaye zo kugira ngo Amerika yemere izo ngingo kugira ngo iyi ntambara irangizwe n'imishyikirano. ubwira uwumva ntavunika. Ndabwira wowe urwara cyangwa urwaje kuribwa n'umutwe udakira, ku bagore mujye mu mihango mukaribwa cyangwa se kugira imihango idakama, igicuri, igifu, imidido, amarozi y'amoko yose nk'amahuyirano, amatambukano n'andi y'uburyo butandukanye. Hari ubwo waba umaranye igihe kirekire uburwayi bwakubanye amayobera, niba ukeka ko wahumanyijwe nabyo muganga arabisuzuma. Ku bari bugufi no mu burasirazuba bwa Kongo, dukorera mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru mwadusanga Igoma n'Ibunagana ndetse we no mu Rubaya. Ubari mu bihugu bya kure mwahamagara kuri nimero ya muganga ya WhatsApp, aho banza akamenyetso ko guteranya 243 986 812 576. Muganga aragufasha ntugire gushidikanya, kuko dukorana na DHL igira hose ku isi ikakugezaho umuti. Tugufasha gusigasira impano iruta izindi zose Imana yaguhaye, ubuzima. Tugufasha kumenya uko urwaye no kuguhuza na muganga wa nyawe, ariko intambwe ibanza ni yawe wuzu kubabara. Ku bindi bisobanuro wavugana na muganga, akamenyetso ko guteranya 243 986 812 576. Mbere y'uko abantu bumva ibyo uvuga babanza kureba ibyo wambaye. Ikibazo nuko amaduka y'imyenda asigaye atugurisha ibyo tutazi kubera kutagira mannequin cyangwa se dummies zikwereka ubwiza bw'imyenda bakugurisha. Hari abatekereza ko mannequin zihenda, nyamara Multiplastic Company Limited ifite mannequin z'ubwoko bwose, iz'abagore, iz'abagabo ndetse n'iz'abana. Ni mannequin ziri mu ngano zose, wambika umwenda ikagaragaza uburyo uzawambara azaberwa. Harimo iz'abagore batwite, abagabo b'ibigango, abarebare, abaringaniye n'abandi. Ni mannequin za original, iyo yituye hasi nta kiba. Ku bacuruza imyenda, ku bafite inzu zambika abageni n'iz'abamurika imideri, ikintu cyiza mwakwikorera aka kanya ni ukugana Multiplastic Company Limited. Turaranguza, ariko n'abashaka detail turabakira.
aho waba uri hose mu gihugu tuzikugezaho. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateus munsi ya station SP ku murongo w'amaduka hari mu gikari. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 88 40 18 43. Ese nawe uri muri bamwe bahora bahangayitse bibaza aho bakura umuvuzi gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera? Wihangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse umuvuzi gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kubabaswe n'ibiyobyabwenge namwe abakoraho rikaka mugatandukana n'ibyo binyago, kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, twabazaniye umuti wizewe kandi ukomoka ku bimera. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi, itegano, ibigaburano, nyabingi, ibihuhirano, namwe mwashyizwe igorora. Muganga gakondo yifashisha imbaraga z'ibimera. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0781 banzurori urebe ko wanditse nimero neza, takumagara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Ndabasuhuje, reka tuganire. Nitwa Bavuganeza Jonathan kandi umwanya muduhaye turawukoresha ukuri kugira ngo twe kubamarira umwanya. Nitwa Bavuganeza Jonathan, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Nizeyimana Steven. Steve, karibu cyane. Murakoze. Mugeze he kuri USNS official, mugeze he? Abakunzi bacu bari kugenda baboneka umunsi ku wundi, ndabona bari kwiyongera. Aba subscriber bageze ku 1400 na. Uri kubona bari kugukurikira rero? Bari kuza kandi ni ikaze n'abandi bakomeze baze babwire n'abandi baze twiganirire. Oya nibaze rwose mumushyigikire Nizeyimana, mumushyigikire kandi icyo dukeneye ni umuntu ufata umwanya to take time kugira ngo abashe kubegerenyiriza amakuru no kuyababwira. Bifata igihe, murabizi ngenda narababwiye ngo nibura video iyi mureba, iyi uri kureba kugira ngo ikugereho nibura byadusabya amasaha 3 nibura, ariko ubwo ni ukubera ko uko mugenda mumfasha ndi kugenda nibura mvuga ngo reka ngire team nkagera nkamenya ko nari umfasha kuri kamera, ari umfasha amasaha 3 aragenda, kwese nta wicaye. Steven rakeneye amaboko kandi turi gusaba, sibyo Steve? Turi gusaba kandi abo dusaba banza gusaba, ariko akamekoro gafungire kuri buto y'ishati hejuru niho dore bambwiye kuvuga buhoro. Ongera uzamure ku yindi buto rwose hejuru yaho ngaho, tere ngo vuga buhoro. Okay, reka tuganire rero. Igisirikare cya Iran cyavuze ko kizatera igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika igihe cyari cyo cyose cyahirahira kwinjira mu muhora wa Hormuz, nyuma y'uko Perezida Trump yaratangaje ko hari igikorwa cya gisirikare kigamije gufasha ubwato gusohoka muri uwo muhora. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umukuru w'ibiro by'umukuru w'igisirikare cya Iran, General Major Ali Abdullahi, yavuze ko yavuze ko Iran niramuka iteye igisirikare cyari cyo cyose cy'amahanga kiri kugerageza kwegera cyangwa kwinjira mu muhora w'amazi wa Hormuz, yego igisirikare gisotorana cya Amerika, inkuru yanditse mu Kirundi muri hangana, ngo na cyane igisirikare gisotorana, we ntekereje ko ari igisirikare gishotorana. Nanjye nuko mbitekereje. Ubwo abarundi muraza ko twihanganira, turi mu rurimi rwanyu ntiturwumva, turi bakavuga kandi ko Iran yasubiyemo kuwa muhora uri mu minwe y'igisirikare cya Iran, no kuvugira mu maboko y'igisirikare cya Iran, kandi bagomba kumenya ubugenzuzi bwabo, kandi ko ubwato bwose buzashaka kunyura muri uwo muhora bugomba kubanza kurekura. Iran niyo igomba kubaha uburenganzira, bagatanga ibyangombwa no kwishyura twa dufaranga nubwo batabishyizemo. Ariko muri iryo tangazo ryanyuze ku kinyamakuru cyitwa IRIB, ibiro ntaramakuru, ni ikinyamakuru cya leta, yego, kuri televiziyo IRIB niba ariko bayisoma ni IRIB mu magambo ahinnye, ubwo ni RIB yo mu Rwanda wongeraho i kugira ngo ubyumve neza. Ku ruhande rwa Amerika rero igisirikare cyo cyavuze ko hazakoreshwa ibikoresho bikomeye mu gikorwa cya gisirikare cyiswe ubwo no operation Project Freedom. Ni ukuvuga hari ama operation mu gisirikare niwo muco wabo, igikorwa cyose bakita izina. Igisirikare cya Amerika cyagabye operation muri Iran bayita ngo ni Epic Fury, bivuze uburakari bwo muranduraduzi. Abayisirayeli bo bamanuka babyise ni Rolling Lion, umutontomo w'intare, Rolling Lion.
iyo bari bagabye mu kwa gatandatu yo yari Rising Lion mu kwa gatandatu kwa 2025. aba basubizaho bakavuga ngo ni True Promise. Aba basubiza bo ni True Promise, ahubwo bo niba ari gusubiza 2020 ubundi batangiye 2024 bari gusubiza nyuma y'iyicwa rya Ismail Haniyeh no kurasa ambasade yabo muri Syria. Basubiza bayita True Promise 1. Babagabyeho 2025 nanone mu kwa gatandatu cya gitero intambara y'iminsi 12 basubiza True Promise 2. Ubu rero iyi ngiyi ni True Promise 3. Aho ushobora gusanga noneho nk'iyi ngiyi abanyamerika bagiye gutangiza nawe yita ngo ni harya ngo ni free what pacification. Kandi tumaze kubibonamo hano ni free. Project Freedom. Iyi ni Freedom, ni Project Freedom. Ushobora gusanga abanyarwanda nabo bayisubije bayihaye izina nabo bakavuga ngo ni True Promise 4. Bakavuga rero ko iyi Project Freedom ikigamijwe no kujya kubohora ubwato buri mu bw'intambara busambura ibisasu buzajya gusenya ibisasu by'abanyayirani, indege zirenga 100 zirimo n'izirimwe ibisasu, indege zirenga 100 zo ku butaka, sibyo? Indege zirenga 100 zirimo iziri ku butaka no ku mazi, ibirwanisho binyuranye bitajyamo ababikoresha, multi-domain drones cyangwa se icyo bita ngo ni UAV, unmanned aerial vehicles, UAV, uretse ko cyangwa se multi-domain unmanned platform, hamwe n'abasirikare bagera ku 15,000 bazafasha muri icyo gikorwa cya gisirikare. Okay. Muvande ko numva intambara yabigiye ku cyangwa nawe ugiye kumbwira aho abandi ngo yigeze hagarara. Byatangiye bite twinjiza muri iyi nkuru dore weekend twari tumaze twagiye twinjiza muri iyi nkuru byagenze gute ubundi niki cyabyukije uburakari bw'abanyamerika? Abanyamerika nyine abanyamerika urabizi ko iyi contre-attaque bakoze yo gufunga ibyambo bya Iran, abantu baranyihanganiye ijwi ryasaraye. Iyi contre-attaque bagafunga ibyambo bya Iran bibwiye ko ari pressure ari gitutu kiragera kuri Iran ikacyumva noneho igafungura umuhora wa Hormuz. Yego. Ariko nyine ntabwo byakunze. Igihe wenda bateganije ko igitutu kirakora hanyuma bigakunda bari kubona kitari gukunda. Hanyuma ikindi nuko nubundi kuwo muhora ufunze uracyafunze, hanyuma bya biciro by'ibikomoka kuri petroli biracyazamuka. Kandi bibiko ko Trump kuwa mbere ubwo ku cyumweru nimugoroba bashyira kuwa mbere isoko ry'imari n'imigabane rigiye gutangira ku isoko mpuzamahanga, hari ikintu abagomba gukora cyangwa kuvuga gituma cyo kumanipira gutuma isoko ridakora nyine nk'uko risanzwe rikora, rikaba rishobora kuvuga ngo uko biri kose nibavuze ko bigiye kugenda gutya hari amahirwe y'uko ibintu bigiye kugenda neza. Nk'ubu akimara no kubivuga avuga ko bagiye gukora iyo operation yo gutuma amato ari muri ari amazi no mu zindi nkombe zaho, Project Freedom. Iriya projet nyine ni projet yo bwisanzure yo kubohora. Ni projet yo kubohora ayo mato. Trump akanavuga ko yabisabwe n'ibihugu na za insure n'ibigo by'ubwishingizi, kuko hari amato akora ubucuruzi hariya abari mu bigo by'ubwishingizi. Nk'ikigo cy'ubwishingizi kishingiye ubwato ubu n'ubu ukaba umaze ukwezi hariya, hari amafaranga kiri gusabwa ku mushoramari. Kuko umushoramari yavuze ati nyishingira ubwato bwanjye bushobora guhura n'ibyago, nibuhura n'ibyago njye sinshaka guhomba, unshiye amafaranga ku mwaka wenda nayo nzajya nguha. Ubwo umushoramari we ibye aho ngaho ababirangije. Niba ubwato bwarashwe arabikubaza ibihombo yagize, niba bwafatiriwe arabikubaza. Ubwo rero Trump akavuga ngo ibigo by'ubwishingizi byarabimusabye, ibihugu birabimusaba, bimusaba ko yafungura yafasha mu kugira ngo bavuga ko harimo amato hari yagera ku arenga ngira ngo ni 2,000, ngira ngo ni 2,000 ngarimo abagenzi nyine ubwo abantu basanzwe bakora muri ubwo bwato. Ni ubwato bw'imizigo, so ubwato bw'abagenzi busanzwe ariko nabwo baburimo abantu, kuko nyine haba iyo mizigo kuyipakira kuyipakurura na Amerika iri kubivuga yo igiye gutanga ubufasha. Igiye gutanga ubufasha kugira ngo
ibyo bigo by'ubwishingizi bive mu gihombo, ibihugu bifite ayo mato bive mu gihombo, abo bantu baheze muri uriya muhora no hafi yawo kuko nyine batemerewe kuwambuka, abo bose babona ukuntu bambuka bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero Trump uribuka ko iminsi yari agenewe yo gukora intambara atatse uburenganzira Kongere cyangwa se inteko, umutwe w'abadepite n'umutwe w'abasenateri atabasabye uburenganzira, kuko perezida yemerewe gutangiza intambara ariko ntirenze iminsi 60 adahawe uburenganzira nyine n'abagize inteko ishinga amategeko. Iyo minsi 60 rero yararangiye, ariko irangiye nabwo aravuga ati irangiye n'ubundi intego atazigezeho. Ubu akavuga ati rero ubu ngubu ikintu gikomeye uko bigaragara ntabwo ari nucleaire, yego nubwo tuyigira urwitwazo tukayivuga, ariko ubu ikintu kiremereye ni umuhora wa Hormuz. Twafunze ibyambu bya Iran kugira ngo tuyishyire igitutu, none ntiri kubyemera, reka nongere ikindi gitutu. Icyo gitutu ni ikirere cyo kuvuga ngo kuko nta nubwo ari ibintu bisanzwe mu rwego rwa gisirikari ko ushobora kuvuga ngo ndabatera, ndakoresha indege zinizi, ndakoresha amato y'intambara ya naya, ndakoresha drone zinizi, ndakoresha umubare w'abasirikari uyu n'uyu. Kandi ibi ni Trump uri kubivuga. Ni Trump uri kubivuga. Kuki bitavugwa n'umugaba w'ingabo? N'umugaba w'ingabo yabivuze, umuyobozi wa CENTCOM niwe wabivuze ibijyanye na details z'abasirikari, niba zisobanuye neza details z'abasirikari. Ibyo ntabwo ari ibintu bisanzwe, ku buryo ubwa mbere mu kubivuga ni ukongera igitutu. Ni ukongera igitutu kuri Irani, kuko ubundi iyo ari igitero nyirizina ntabwo ari ngombwa ngo umwanzi wawe nanone yitegura amenye ngo abasirikare barantera naba kandi iyi operasiyo igomba gutangira uyu munsi, yanatangiye. Hari warashe undi. Iyi operasiyo yatangiye, hari ubwato nonaha mu kanya bumaze kuraswaho bwa Amerika buri kugerageza gutangira iyo operasiyo, bumaze kuraswaho na misile za Iran. Kuko nkuko abibonye umuyobozi mukuru wa Khatami Al-Nabia Headquarters, ni ibiro bikuru bya gisirikari bya Iran, ari nabyo bishinzwe gutegura ama operasiyo. Iran ifite ukuntu icomplete mu buryo bw'igisirikari cyayo, igira ifite ARGC, ikagira igisirikari gisanzwe, ikagira n'ibyo biro bihuriza hamwe igisirikari gisanzwe na IRGC, ari ibyo ngibyo bya Nabia Headquarters. Uwo ari Abdallah rero yari yabivuze ati ubwato uyu muhora wa Hormuz ni uwacu, nitwe tuwugenzura, uri mu maboko yacu. Ugerageza guhirahira ashaka kuwucamo ku ngufu tutavuganye turamurasaho, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo rero bimaze kuba mu kanya, ubwato bubiri bumaze kuraswaho misile. Ubu ni ukuvuga ngo uyu munsi mu masaha ari imbere ibintu biraza gukomeza. Ubwato burashwe n'ubwa Amerika. N'ubwa Amerika. Yego. Ubwato bwa Amerika Iran imaze kuburasaho, imaze kurasa ku bwato bubiri bwari kugerageza icyo gikorwa. Wibuke ni kuwa mbere, ni n'umunsi nyine Trump akoraho ikintu kidasanzwe ahereye ku cyumweru kugira ngo amanipire isoko nyine ry'imari n'imigabane rimanuke, abashaka kuwa mbere rimanuka, agira ikintu akora. Na bya bintu bajya gumva kangisha akavuga ngo Iran nudafungura umuhora wa Hormuz civilisation turayitoto, yabivugaga, ariko cyumweru nimugoroba cyase kuwa mbere mu gitondo azindutse kugira ngo isoko nyine aritera ubwoba. Yego, nyine rijye mu murongo ashaka. Wenda ibindi bize guhinduka hagati mu cyumweru, ariko byatangiye bigwa. Urabizi n'ubusanzwe nina uzabireye mu Rwanda n'abacuruzi kwa mbere bararangura. Wabyo uvuga abacuruzi byo n'ururimi bari guhita bumva. Yego. Ubwo rero nuko byaje kubera ko gutangira intambara bisanzwe nyine. Rega buriya sinzi niba waritegereje Putin atangira intambara muri Ukraine kubera iki yayise operation speciale, igikorwa cyihariye ntakite intambara. Na Trump kubera iki atari kubyita intambara akabyita igikorwa cyihariye. Yego, ibyo bintu izo terminology ziba zifite icyo abari ukugira ngo nk'ubwo Amerika iri kumubwira abasenateri ntabwo yemerewe gukomeza intambara. Kubwo atemerewe gukomeza intambara rero yatangiye iminsi 60 yarangiye, agiye gukora ikintu kitariyo akigire special. Ariko aho kantu banza ukansobanurire koko
ni ukuvuga iminsi 60 ni iki? iminsi 60 niyo kuba niba perezida hari intambara yatangije. Yego. Iyo minsi 60 ashobora kuyitangiza wenda gishije inama abari hafi mu nzego za gisirikare n'abajyanama be. Hatajemo abahagarariye rubanda, amategeko n'abandi sibwo kwibyo byinjira. Abo nta mu minsi 60 ntabwo ari ngombwa ko babyinjiramo. Ariko niba birenze iminsi, niba bya bindi batangiye bigejeje ku minsi 60 igikorwa gikurikiraho. Niba bikomeza aho bemereye kudekarara ko ari intambara, kugira ngo iyo ntambara nyine noneho ibe nyirizina, abaturage nabo bayumve, abahagarariye abaturage bayumve, bayisobanure. Mbese kugira ngo igihugu kijye muri state yo kugitangariza ngo ubu igihugu kiri mu ntambara, kiri mu ntambara, bigomba guca muri uwo mutwe w'abasenateri n'inteko ishinga amategeko bakemerera, ari byejo bundi batatoye. Ubu rero ubu niyo mpamvu nyine ntabwo afite uburyo bwo gukomeza intambara nyirizina, keretse gukora ayo mayeri nakubwiye nk'ayo Putin yatangiranye muri Ukraine, akavuga ngo ni operation spéciale. Ni igikorwa cyihariye cya gisirikare, kuko perezida haba muri Amerika haba aho ngaho kwa Putin, igikorwa cyihariye cya gisirikare abashobora kugitangiza. Nka biriya Trump yakoze muri Venezuela, kira ni igikorwa cyihariye cya gisirikare, ntabwo ari intambara. Nyine abari intambara, ariko nyine bagashaka amayeri agwa mu mategeko, mu rwego rw'amategeko kugira ngo bisobanuke, ntagire ikintu kimukumira. Diplomasi igira amayeri yayo, se ntabwo ubona nk'ina hakuntu bavuga ko ari ni ingamba z'ubwirinzi. Buriya rero abanyarwanda, umunyamakuru François Sude ntabwo wabonye kuntu yaganiriye n'umukuru w'igihugu, aravuga ati ariko ko wabonye Amerika ko iri kuvuga ko ngo mugomba kuvana ingabo, bwatupfa kandi François nta ngabo tugira twebwe, hari twe tugira ingamba z'ubwirinzi, ariko ntazo tuzahakura ingamba z'ubwirinzi. Igihe cyose tugifite inkeke, ibiduteje inkeke bigihari, ingamba z'ubwirinzi zagumaho. Ariko iby'ingabo zo nta ngabo dufite. Iyo ni rangaje politike rero, ni kubera ko rega njya nkunda kubivuga, politike ntabwo ari umukino w'abana, ni umukino w'abantu bakuru. Ubwo rero na Trump buriya yabigiyemo inama n'abandi bakorana, bashaka uburyo noneho iriya ntambara barayikomeza, ariko nanone atari yo yakomeje. Nyine kujijisha rubanda, kujijisha inteko ishinga amategeko. Noneho narabikubwiye, iyo udashoboye gukonvenka uracanganyikisha. Ubu noneho abadepite niba nk'ubu wenda ubu ngubu barashweho, ingabo za Amerika zirashweho, ziri kugerageza kwinjira mu muhora wa Hormuz ngo zitangire operation, nizidasubira inyuma bigakomeza intambara ikaba. Ubu noneho abadepite bari kuganira no gusobanura, bari kujya impaka bavuga ati ariko niya ntambara yakomeje, ni ibikorwa bishyashya turategereza iminsi 60 ni ibiki. Bari muri izo ntugunda, bari muri izo mpaka, noneho icyo ashaka kugeraho naba yagize amahirwe abari kukigeraho, kuko no kumuhagarika nyine biraba bitoroshye, kubera ko ntabwo ari ya ntambara yakomeje. We ikimujyanye gufungura urujya n'uruza mu muhora wa Hormuz, kandi ibyo ngibyo bitandukanye n'intambara yari asanzwe arimo. Ni systeme yo gusobanura nyine yo kugira ngo yinjire mu ntambara, bibe byakomeza, ariko bitari muri wa mujyi umwe, kuko amaboko yaraziritse. Inteko ishinga amategeko kateye byari bimuziritse. Wabonye ko byanamubaje ejo bundi, no siko ejo bundi abadepite batoye bavuga ngo oya, perezida agomba uribuka amatora icyo gihe harenze hijwi rimwe gusa, perezida agomba kugira uburenganzira busesuye ku kwifatira icyemezo cyo gutangiza intambara. Nyine ubwo burenganzira bwo gutangiza intambara arabufite. Ikibazo ni ugukomeza intambara irengeje iminsi 60. Inteko ishinga amategeko n'umutwe wa Sena batabyemeye, kuko iyo byarenze iminsi 60 biba byahindutse. Nyine navuga ngo ni intambara yeruye cyangwa se intambara yagutse. Niba ari intambara yagutse rero, abahagarariye abaturage bagomba gusobanurira abaturage ngo ni ukubera iki, bagomba kumva neza impamvu iyo ntambara. Sinzi mu mwaka wa 2003 mbere yuko batangiza intambara muri Iraq, barwanye n'ikintu bita gusobanurira abaturage no gusobanurira umuryango w'abibumbye impamvu bagiye gutangira intambara. Ibyo rero mu gihe watangije intambara utasobanuye ngo abaturage babyumve, iminsi 30
barayikurekera nako iminsi 60 barabikurekera ukarwana nabyo ugakora ibyo ukora, ariko niba harenze iminsi 60 ubwo sobanura abaturage babwire babyumve bumve impamvu uri muri rwa rugamba, none bamara kubyumva ubwo bagufashe muri ya ntambara. Ubwo niwe uzavuga ngo dukeneye abandi basirikare, abantu abakorera bushake baboneke, abantu bakora mu nganda bakorera ubushake biyongera bajye mu nganda, abakora mu bijyanye n'ubuvuzi n'iki. Nyine intambara bikeneye ibintu byinshi, nyine igihugu kigere muri situation y'intambara, byumvikane ko igihugu kiri muri situation y'intambara. Noneho ibikorwa byose bya leta n'iby'abaturage byose bijyane n'intero igezweho, bijyane n'intambara. None se yego Steve, hano hari umugabo witwa David Payne, ni umuyobozi wungirije w'ikigo gishinzwe ibikorwa operations of the task force, ni umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu. Ubwo nuko mbigerageje kubivuga, ariko abaza kumva hari icyo bandushaho muze kubivuga. Ni Director of the National Operations of the Task Force of the National and Homeland Security. Muze kumfasha mwebwe. Uyu mugabo rero yavuze ati Trump afite ubwoba bw'amagana cyangwa se ibihumbi by'ingabo ziza bw'imibiri y'abagwa ku rugamba baza muri body bags, muri bya bikapu bahambiramwe abapfuye, none bivuye from ground invasions of Iran, ku kibuga cya Iran aho bari kurwanira. Aravuga ngo certainly we could take control of some Iranians. Yego turi sure, certainly turi sure ko dushobora kugenzura ibirwa bya Iran, ibirwa Iranian Islands, dushobora kugenzura n'ikigobe cy'abaperesi. Yego, ariko ingabo zacu ziri bujye ku butaka ziraza kwisanga ari hostage, ari zafashwe matekwa n'abanya-Irani na misile zabo na artillery zabo na drone fire n'umuriro wa za drone zabo. Aravuga ngo niba tutarashoboye gutambutsa amato yacu mu kigobe cy'abaperesi kubera ko amato yacu yisanze yarohamye mu maboko, amato yacu yashoboraga kurohwa sank by Iranian anti-ship missiles na misile z'abanya-Irani ziri kurwanya ubwo bwato, cruise missiles n'izindi z'ama hypersonic nako n'ama ballistic missiles, anti-ship ballistic missiles n'ama hypersonic missiles z'abanya-Irani. Ni gute ubu none hari bwo tubishoboye? Uyu mugabo uri kubivuga ni umugabo uri on duty wavuze aya magambo. Interview ye muze kugireba, mushobora kuyisanga ku rubuga rwitwa lambo.com. none ubu none Trump ibindagiye gukora rishyuri bingana iki, cyangwa ni ya magambo yo kugira ngo aturi soko hasi? Numva nyine mbere na mbere Trump icyambere cyo kuwa mbere abagamije ni cyangwa kijyanye n'isoko. Yego. Ariko icya kabiri kibuka ko n'ubundi we akeneye kuva muri iyi ntambara, ariko akayivamo n'ubundi akomeye, akayivamo nk'umuntu ushoboye. Ntabwo ashaka kuyivamo nk'umuntu w'umunyantege nke. Kandi ubona ko ikintu agerageza gukora ntabwo arumva neza doctrine cyangwa intekerezo n'imiterere y'abanya-Irani, ntabwo arabasha kubyumva. Ubona ukuvuga ngo igikangisha iki iyo kidakoze azana ikindi, kavuga ati icyambere buriya cyari cyoroshye, reka nongere ikindi, ati iki ngiki wenda buriya kiraza gukora, kuko nawe arabizi uko biba byinshi ntibikore gucika amazi imbere yabo. Niyo mpamvu na bagenzi be nyine basanzwe ari inshuti za Amerika babibonye, kubera ko Merzira w'Ubudage avuga ati Amerika yinjira mu ntambara ariko idafite strategy yo kuyisohokamo, idafite uburyo bwo kuyisohokamo. Nyine Trump we ikintu areba navuga ngo niba ari we ku bushake cyangwa se abamwegereye ari bo babikora simbiza, ariko ubona ko we yinjira mu bintu nuko waba uri hano ushaka kujya nk'Icyangugu, ugashaka tike ikugeze Cyangugu kandi utagiye kubayo, uzanagaruka ariko ntutekereze kuzaga uburyo uzagaruka, ntubitekereze, ubona ugiye gusa, ukabona ugiye gusa. Navuga ngo Trump we nicyo kintu akora muri iyi ntambara, ngewe ko nabibonye. We niba ari kuvuga ati tugiye kwataka umuhora rumuzi tuwubohore, ariko nyine mbere na mbere we cyangombwa nuko yataka. Yego. Noneho ibikurikiraho byo akazaba abimenya. Ni navuga ngo niyo system akoresha, shobora kuba ari we ku giti cye ubikora gutyo, cyangwa se afite abajyanama babi batamusobanurira neza ukuntu wenda intambara zikorwa, ngo bamwigira uburyo ingaruka
uko bashobora kubisohokamo, kuko ubundi baravuga ngo niba uri nko kwirukankana umuntu mukwiriye no gutekereza ngo ese imbaraga ndazikoresha zose mwirukankaho, niba ngombwa se kangarukana ntazo kunsubiza inyuma, gusubira inyuma aho ndaba nizigamye izindi mbaraga cyangwa ntazo ukirukanka gutyo gusa uti cyangwa mwongeye nuko niruka. Je systeme ya Trump rero cyangwa nuko atera ndiruka gusa gusubira inyuma ibyo ntibindeba, nge ndiruka ndi igihangange. Okay, ndabona uwitwa Mihail News, ikinyamakuru cyitwa Mihail News nacyo kiravuga ko ari amato yari kugerageza kwinjira mu muhora wa Hormuz, abanya-Iran bayarashisha misile ebyiri. Yari kugerageza kwinjira muri iyo system. No kuvuga ko rero operation yatangiye nibyo watubwira. Operation yatangiye ahubwo umuntu ashobora kwibaza hatangiye igerageza rya operation cyangwa se no operation nyirizina. Nibyo ntekereza ko tuza kumenya mu masaha ari imbere. Ushobora gusanga niba bwari ubwato bubiri gusa, uko ubonye uko umukuru wa Centecom yari yavuze, haraza ko bari muri operation harabari gukoreshwa indege 100. Ubwo none tubonye amato abiri, ese indege zo ziri gukora iki? Amadrone bateguye yari gukora iki? Cyangwa se Trump yatanze igikangisho akubiseho igerageza ngarebe nimba koko Iran ibyo yavuze ko iradusubiza irabikora cyane ntabyikora. Ubwato bubiri mushorere mwe mugiye turebe ko babareka, niba bareka nabandi mukomeze bararashwe, niba barashwe ko Trump agiye gusubira inyuma ategura operation neza. Ese yashaka kugira ngo arebe ko Iran yumva ibyo bikangisha, batari ko muzi ko tuzanye indege 100 kandi nta ndege mwebwe zihambaye mufite, tuzanye indege 100, tuzanye abasirikari 15,000. Bikavuga ko nababandi yaherutse gukora mu Budage bari muri mu myiteguro. Buretse kuvuga ngo biravugwa biravugwa, reka banza twubahiye credit y'ijambo ukoresheje. Ariko njye ndahita ndumva ahubwo ariyo logique. Uribuka Trump atangiye kuzahara ko yari ari guhamagaza amapatriote bohereje muri ari guhamagaza abatiri za patriote abadage barazimwima muri iyi conflict ya Mercy muri kubona n'ubundi nagahaze kubera yabahamagaje ngo bohereze patriote baranga, ahamagara abo muri Polonye baramubwira bati dufite dukeya utu tuzadukoresha duhangana n'ibitero by'abarusiya isane wamenya. Ahamagaza indege intwaro zari ziri muri Korea y'Amajyepfo urabyibuka. Iranababara cyane. Yarabihamagaje aravuga ngo ni mu biduhe. Ubu ngubu bari kuvuga ko stock yabo iri vide ku kigero cyuko nibura mu minsi 2 gusa bakoresheje niba ari inshuro zingahe, niba ari inshuro 10 zizo bakora mu mwaka umwe. Zizo bakora mu mwaka umwe kuko bakora ibintu bihenze bitwara umwanya n'amafaranga menshi. None ni gute uvuga ngo izi ngabo zivuye mu Budage si ziri kujya ku rugamba? Impamvu nuko bishobora kwa atari direct ko zahite zinjiramo kubera ko n'ubundi hari hasanzwe hari izindi ngabo nyinshi zisanzwe zihari muri karakarere hasanzwe harimo ingabo zirenga 50,000. Ahubwo nuko iteka nyine Amerika bikeneye reserve nyine habe hari abantu bashobora gutanga ramforo. Kuko nk'ubu no mu Buyapani bafite ingabo nyinshi, bibaye ngombwa nabo bavuga bati izo ngabo ziri mu Buyapani nazo nizize. Kandi urumva Buyapani n'ubundi bwo buri muri Aziya. Nabwo biroroshye kuruta uko zava muri Amerika. Ubwo rero Trump nyine navuga ngo nubwo biri batangaje 15,000 niba asuzumya akabona koko abanya-Iran bari seriye bararasa koko, ubwo agiye kureba niba kwari ugusuzuma gusa, niba cyari igikangisho gusa, agiye kureba noneho abigire seriye. None se Steve, ubu IRGC yahise ikora ikarita nshyashya itangira no kuyisakaza iri kubabwira iti wenda birashoboka kuba imipaka yacu mutayizi, birashoboka ko tubabuza kwinjira muri Hormuz ntimwumve ahinjirwa n'ahatinjirwa ni mukaba muturi kubarasira muri sinamenye. Bashyizeho ikarita nshya ibereka imipaka tibinjira aha ntibinjira aha bahaberetse. Naho turebye uruhande rwa Iran uruhande rwa Iran mu by'ukuri ntihaba hari icyo ruri kwirengagiza mu koroshya amakimbirane. Iran ntabwo navuga kuko mukanya narindi kureba uriya muvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga witwa Bakheri yari ari kuvuga ngo timukajye mudukangisha ko duhanganye n'igihugu cy'igihangange, natwe turi super power. Ibisi yambe bayanyoye urumogi yaguye kugapfunyika ka Land Road yamara kunywaho igasohoka iri guhamagaza yapusi ngo nizibangurire. Iran wenda buriya
buriya akenshi nyine igihugu kinaba igihugu cy'igihangange kubera intambara. Ndetse ubuhangange buva mu ingufu kandi umuntu yerekanye. Irani rero nayo nyine kandi abantu baranabibonye ko atari agafu k'imvugo rimwe, kuko iyo biza kuba byoroshye bari kuyivenezueliza ku buryo bworoshye bigakunda. Ntabwo byari kuba bigeze ahangaha, kuko buriya iyo utangiye igikangisho kimwe kigahagarara ukagenda ugashyiraho ikindi, ugatanga izo operasiyo ya gisirikari ikarangira, ugashaka kuzana indi, ugahamagara ba bantu basanzwe bagufasha kube iyo none se baza bajya gukuraho Kadafi, wabonye bose bataramanutse se? Yego. Buri wese yarazi yuko nta kibazo, ni ukwigendera, nta gitangira. Ubufaransa bwaramanutse, Bwongereza, ibindi bihugu byo muri OTAN byose bibuka ko byamanutse. Yego. Kuko byari bizi ko nta muntu urabitangira, nindeze ntawe. Ariko noneho kuri Irani baravuga ati ariko umuntu tugiye kureba nawe ntabwo yoroshye, bakabitekerezaho. Irani rero nyine Irani rega dusubiye mu mateka inyuma kugira ngo ubyumve neza, Irani n'umuntu ntabwo yahoze yoroshye. Yego. Irani bwahoze ari ubwami bukomeye bw'abaperesi. Ubwami bw'abaperesi bwigeze kubaho kera, bwayobowe n'abitwa ba Kuro, ba Ahasuwerusi, bwayobowe n'abami bakomeye cyane. Bwabo ubwami bukomeye bwarwanya intambara nyinshi, bwanategetse n'imyaka myinshi. Yego. Hari igihe bwahoraga busekurana n'ubw'Abamedi, nabwo bw'Abamedi nabwo bwabaga muri kiriya gice, ubundi buza gusekurana n'ubwa Alexandre le Grand. Abantu bakurikira amateka barabyibuka. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo ntabwo kuba igihugu gikomeye ari ibintu bari gutangira. Ahubwo ni ibintu bisa nkaho byari byarasinziriye, baracitse intege, bari kongera kuzamura. Kandi njya mbivuga, nta barwanira gutegekwa ku isi yose, nta barwanira gutegekwa, abantu barwanira gutegeka. Nta gihugu giharanira kuba insina ngufi ibindi bizajya bicaho urukoma. Buri gihugu kiba gishaka gukomera. Iyo habonetse rero amahirwe nk'aya y'intambara, intambara nyine ntabwo ari nziza, twebwe nk'abaturage niko dukunda kuvuga. Bisanzwe byacu by'abaturage, byuko ubona abana bapfuye ukumva urababaye, nyine ukumva nyine birababaje. Ariko abanyapolitike barabizi, ni nayo mpamvu igihugu hafi ibihugu byose ku isi bigira igisirikare aba ari cyo gukora ikiza. Babazi yuko ari isaha n'isaha intambara yaba. Intambara ibishobora kuba wayihamagaje, waba utayihamagaje, kuko baguteye uritabara, batatse inshuti zawe ushobora kubarizwa muri iyo ntambara, ibihugu bigahora byiteguye intambara. Irani rero ibonye amahirwe y'intambara, kandi mu gihe iri kubasha kugira ingufu, cyasa kose ifite uruhande rwo kwihagararaho. Kandi Irani irwana intambara ndende, yabaye mu ntambara nk'intambara yabanyemo na Iraq. Iyi ngiyi bari kuvuga ko bafite ubushobozi bwo kuyihanganira imyaka 20 bayirwana gutya rwose. Bariteguye, kuko none se Iraq itera Irani muri za 80, ntabwo Iraq yari yoroshye. Ejo bundi naguye ku makuru avuga ukuntu nandura mutipe bamwoheje Saddam Hussein ngatere Irani. Barabanje sinzi nejo bundi akanagusharinze waragasomye, kavuga ngo barabanje bohereza ubuhinzi bwa ikinyobwa cy'urubyabwenge kinakomeye cyane ndakibagiwe, bacyohereza kujya guhingwa mu Burusiya no muri Iraq. Baravuga ati se kubera iki muri kugiha abanya Iraq? Baravuga bati dushaka kugaragara abantu babizezenge bacanganyikirwe ko turi gushaka kubategurira intambara. Barabitegura ibyo barabikora. Barangije bohereza muri iyo ntambara y'abanya Iraq n'abanya Iran. Saddam wari uriho muri Iraq, sinzi niba ari Saddam mu ndebere, bamuha intwaro z'uburozi z'ubumara. Hari izerashe muri Iran nyinshi. Barazimuha. Bamaze kuzimuha nawe akavuga ati ese bo bari kuzimpa, ajya kuzikoresha. Azikoresheje noneho abanyamerika bajya kumusoza, wahubwo baje bavuga ko akoresha intwaro z'uburozi, kandi aribo bazimuhaye. Naragasomye ko kantu ndange ndavuga nti kuki politiki ikinana sinabyaye gutya ko ni sinabyaye, kuko buriya umugambi wari umwe. Urabona sinzi rero navuga ngo hari abanyabwenge kitwa heroine heroine cyangwa opium.
heroine nuko cyanditse heroine gihingwa cyane no muri Afghanistan. Yego. Abanya-Afghanistan bohereje y'imbuto batese kubera icyo bishaka aba bantu babihinga, turashaka ko babihinga bakanabinywa tukazabatera mu mutwe bakabazezengi kugira ngo tubashe kubashobora. Urabona nyine navuga ngo Saddam sinzi impamvu abantu batumva Amerika batayisobanukirwa bakayifata nk'igihugu kibazanira demokarasi, ubufasha bwa Amerika, kuko nk'ubwo Saddam muri 1990 niwe wateye Kuwait arayigarurira. Amerika niyo yamukuye muri Kuwait, sibyo ku mbaraga, kuko Amerika icyo gihe yakoranije yakoze ubu ngubu ubona bari kwisuzugura, isanzwe ibikora bigakunda, isanzwe ivuga ati muze igahamagaza ibihugu nibi muze mudufashe gukora ibi. Icyo gihe Amerika yahamagaje ibihugu bijyari ibihugu 35 muri Kuwait biyambura Saddam yari yagize intara avuze ngo ni intara ya 19 ya Iraq. Uwo Saddam nyuma y'imyaka 12 hafi n'3 niwe n'ubundi Amerika yagiye iramubwira ngo nyuma y'imyaka mikeya niwe Amerika yagiye iramubwira ngo nako niwe nanone urumva ko yarabanje mbere imuha Amerika yarabanje ifasha Saddam gushaka kurimbura ubutegetsi bwa Iran, kuko intambara itera kuri Iran ya Saddam, Iran yari imaze umwaka umwe aribwo itangiye iyi politiki irimo iyi Repubulika ya Kisilamu ya Iran nibwo yari itangiye. Abanyamerika nyine impinduramatwara yakuye ubutegetsi bwakoranaga n'Abanyamerika, yakuyeho umwami Mohamed Reza Pahlavi. Bamaze gukuraho umwami, ubutegetsi bugiyeho bushyashya bwa Ruhollah Khomeini, Ayatollah Ruhollah Khomeini, Abanyamerika n'Abongereza na Israel bavuga ati turabigenza gutera, turatangiza intambara se tubishobora ko tubona, kuko Ruhollah Khomeini yaje afite igikundiro ku buryo buri munya-Iran wese icyo gihe ubu ngubu ahubwo ntabwo ubu ngubu ubona bashyize hamwe, icyo gihe byari birenze, bashyize hamwe biteguye kuba bose bakwemera bagapfa kubera iyo Iran nshyashya bari bamaze gushinga. Icyo gihe rero Abanyamerika babonye nta kundi barabigenza, bavuga ati rero twebwe ntabwo turajya kubatangiza intambara, ahubwo reka duce kuri Saddam. Baca kuri Saddam Hussein, baciye kuri Saddam Hussein aratera akoresha nizo ntwaro z'ubumara, kuko barakoranaga. Amaze gutera rero intambara imunaniye yo muri Iran, nyuma yaho nibwo yahindukiye noneho yivumbura ku Banyamerika, akora n'ibyo batamwemereraga, abateye Kuwait. Ateye Kuwait baraza bamukuraho, bamukura muri Kuwait, ariko nyuma n'ubundi bakubitira agatoki ku kandi ko kugira ngo mpaka bazamusoza kandi baranamwoheje ngo atere mugenzi wabo. Ariko ibyo byose muri karere biba biri mu zihe nyungu? Nukuvuga ngo Amerika na Israel bo nta kibazo, Iraq si inshuti yabo, Arabia Saudite si inshuti yabo, Kuwait, Qatar, ibyo byose ni ibikoresho byo kugira ngo agenda yabo, imigambi yabo uriya mutipe David ndo kubwira we yari kuvuga ngo Netanyahu ni ufite vision y'iyi ntambara, Trump ntayafite, kandi iyo vision ni ukugira bagere kuri Greater Israel. Niyo ntego ubundi nkuru yo kugira ngo bagire Israel ikomeye hariya nyine yagutse. Hari ubwami bavuga ko hari ubwami banyazwe bwa Israel, ubwami bumwe bwa kera. Ubwo bwami rero barashaka kongera kubushinga, kandi ntabwo buzashingwa ku busa, nuko bushingwa ku butaka bwose buri muri karere. Hanyuma ubwo batabashiye kubushingaho mu buryo bwako kanya, bakabuhashinga mu buryo bwa influence, bagakora nk'uko ubwami bw'Abaromani bwakoraga. Ubwami bw'Abaromani nari ngo bwubatse Londres buyita Londonium. Iyo ubwami bw'Abaromani ntabwo bwakolonizaga urebye, ahubwo bwo bwarazaga niba bwigaruriye u Rwanda, ubwo icyo gihugu kikaba kigiye mu bwami bw'Abaromani. Ubwo nabwo icyo gihugu bafashe kindi kigiye muri ubwo bwami, bagiye kucyubaka, bagishyiremo ibikorwa remezo bacyubake nyine, kuko kiri muri ubwo bwami. Nukuvuga ngo Israel ari gahunda ifite ni kwagura ubutaka ikagira Great Israel, ariko niba ari naho igarukiye mu butaka n'ubundi n'ahandi habe nka kolonizayo ibe ariyo n'ubundi hagenzura. Okay, reka dusoreze ku magambo abanyaburayi bavuze. Uri Emmanuel Macron, nako dutangire kuri Stama.
Stama we yavuze ati ubu ngubu munabona turi mu ntambara ebyiri zikomeye, iriya yo muri Iran n'iyo muri Ukraine, kandi zose ziri kutugiraho ingaruka. This conflict affects UK economy a lot. Izi ngaruka zose, izi ntambara zose ziri kugira ingaruka ku bukungu bukomeye cyane. Ababongereza nibo bavuze ngo nibura Iran niyo yadohora bizadutwara amezi 8 kugira ngo dusubize ubukungu bwacu ku murongo bwari buriho. Ubwo ujye utekereza noneho mu bihugu by'inaha byo, kandi UK iri kubivuga iri mu nyanja n'ubundi. Emmanuel Macron waravuga ati erega urajya kure, twebwe impamvu tutworohera Iran suko turi abanyantege imbere yayo, sinuko turinjije ko tutabona ibyiri kudukorera, ariko icyo tuze nuko umusanzu wa diplomasi ari wo wakora kuruta ibya Amerika iri gukora. Na niyo mpamvu twemeye guhinduka abanzi imbere ya leta z'ubumwe z'abanyamerika. Ubusanzwe America who trusted us before, Amerika yatwizeraga mbere, none ubu ntitukizeranye n'iyi ntambara yo kuvuga ngo barava muri NATO. Ariko abanya-Iran turabubaha, twubaha ubusugire bwabo, tunazirikana ko ibibazo byakemuka mu buryo bwa diplomasi, tukanabafasha mu buryo bwa gisirikare. Ntabwo byakemura ikibazo nubwo twanabafasha mu buryo bwa gisirikare, ariko bikazahura ubukungu and global finance. Ni ayo magambo ya Macron yavuze. Ni ukuvuga bari kuvuga ngo ese ntabwo diplomasi twayikoresha tugakemura ibibazo kuruta intambara. Dusorereza aho ngaho. Ni ukuvuga ngo gahunda ihari barabibona ko ntabwo Iran ni igihugu kinini, ahantu giteretse ni hagari, kandi hari strategique. Bafite icyo gisirikare, bafite abanya-Yemen bakorana, bafite n'abandi bakorana. None byagera ku mwihariko wa Macron, Ubufaransa na Liban. Ubufaransa na Liban nkunda kubivuga nuko nyine politiki bigoye, kandi Ubufaransa bukaba ntacyo butiteguye wenda kuba bwahangana na Israel mu buryo bwa gisirikare. Kubisanzwe kuri Liban na kuri ubona bari kuyararika Liban, intambara iramutse irangiye bakagera ku masezerano neza, ndakubwiza ukuri amafaranga yakubaka Liban hariya amenshi, usibye guturuka muri Iran no mu bihugu by'Abarabu, nta kindi gihugu ku isi cyashyiramo amafaranga kuruta Ubufaransa. Ndetse Ubufaransa bwanakoresha n'inama za nama nk'izo bajya bakorera Ukraine cyangwa Kongo bakora fundraising. Kongo bayikusanyije miliyari 2. Ubufaransa ibyo bintu bwabyihutamo cyane. Kubera iki? Liban ni igihugu cyashinzwe n'Ubufaransa. Wenda hari twazabigarukaho neza kugira ngo abantu babyumve. Liban iyo hataba Ubufaransa, Liban nk'igihugu ntabwo yari kubaho. Reka tuzabigarukaho ubusaza, nako tuzabigarukeho ubutaha. None atugarukira aho ngaho. Wakoze cyane Steve kuduha umwanya. Mwakoze cyane namwe mwadukurikiye, tubashimire kandi dukomeze kubararika kuko amakuru ubwo twinjiye mu muteguro nyine turaza kugera dushoje nako turyamye tumenye ibintu byerekera. Bugira amahoro.